Asiye hanım, siz mine tırmış ittaşıgız Vasim Efendi bilen indi 90-cı yıllarda meydanda halk bilen buldunuz, halkını özünüzün jırlarınız bilen ruhlandırıp durdunuz. Mine şu şartlarını ele hatırlaysınız mı? O niçin gerek bulup sizin işinizde kaldı? Nişik iste kalmasın. En başta bizim Tatar içtimai özegi bir kişkine şahında. Kişiler bir gezeri direy uşağında mında kelip konsert zalına biz suverenitet olabız, Rossiyadan ayrılabız dep şunday söyleşip yürgen kişilerden biz küleydik. Ol mümkün narsa tugul, biz bit Rossiyanın bilen uratып alıngan Rossiya bilen dibinde. Uşağında Sovetlar Soюзы tarqalıp da jitmegen eli nıqlap. Şısımından mine bizning indi biz gumumen yazıcılar bile bir köp oralaştık. Aydar Halimning mında köşüp kilüweymi. Anasın bir köp yazıcılar bile aralaşu arkasında bizning ezerek başlar ikinci türlü işley başladı. Şu aytırıp Aydar Halimning sözlerine Vasim Tatarlar birleşigiz degan jırny ijat etdi. Bu şuşu konsertlar zalında otna sayın düşenbe günü Tatar içtimai özegi jıyılıp, tulu zallar bile jıyılışlar ötkeredirik. Ul çağında, min ul çağında bilmeyler, kaşapfılar uyuşturayındı mında köbüsün. Hazır biz şuşu jırını ijat ettik de, sahneye çıkıp jırlamakçı bulabız. Min mında konsert zalında sötki bar, ne desek de meriyada bitindi işlegeç, mini sahneye çıkarmaska mataşalar. Birer türlü naşar söz eytedir dep öyleler buğayındı. Biz eytemiz, yok biz Tatarlar birleşiyiz degen jır biz hazır dep, şul jırını birinci mertebe çıkıp jırladık. Da şundan sonra indi bizni bir мероприятиеден de kaldırmaya başladılar. Tatarstan boyunca, Kazakistan'da da, şit şehirlerde, Moskva'larda, Perimler'de, Şilebilerde, bütün yerlerde şuşunday jırlarını jırlatıp yürüdüler. Bu jırının tarihi şunday indi. Aydar Halim'le biz bir dostlaşıp gittik. Ezerek gözler açıldı. Tarih bilen biz biteli mektepte okugan çağı tarih bilen gene tanış idik başta. Ondan sonra indi bütün türlü edebiyatını da okuy başladık. Şam tarihini öğrene başladık. Mine şulay gitti indi olup Tatarlar birleşigiz degen jırını öğrengen hem жылы öğrendim ana. Çünkü mine cevap tutar zaman geldi. Kıblaga tizlenigiz. İman nuru bulup tamsın Kur'an'ga köz yaşıgiz. Ozatlık için canını da kızgan mikraşıgiz. Tatarlar birleşigiz. Tonlarda sirleşigiz, Tatarlar birleşigiz dep. Bu indi şın yürekten bulay jırladım endim yani. Ondan soň biz isen degen jır tudy. Asiye hanım, mine indi sizning şuşu jırlarının birisi yazılgan disklari betikmende bar mı, saklangan mı? Olar bar indi, lakin ul radioga birilik, koydandır topşururluk derecede tügül, çünkü olar ul zamanda kasseti bilen işitedirik. Ondan sonra meni disklar gitti, ondan sonra disklar hazır flashka bile işleybiz indeymi. Anan akompanimentlarda zamança tügül. Elbette men yazdırıga oylayım, mene şuşu orada biz isen degen jırny, çünkü anın yaxşı akompanimenti var hazırgı günde. Biz isenni yazıp, eğer topşırırlar mı, yok mu radioga berig oylayız. Mine şol jırlarının birisini iç kalıp gitse geli bulayğına indi mine jırlap. Bulayğına eymen. Taşlar bastı bizine, beş gasır taşlardan izilsen, taş gözünden jolday şeşirep çıkıp, ey tu lezzet iken, biz isen, ey, biz isen. Mine şunday jır indi. Mine bit Asiye hanım, bu jır Kazan meydanlarında da yankıradı. Mine Kazan'daki bir milli şaradan sonra konakhane karşısında saklangan videoda körüge to'g'ri kelgan edi. Onu indi chet ellarda topshirganlar ekan. Ul çağında biz qurultayga deb bardik. Bunda uramda jırlap yürüybiz indi. Nişte halk bizni yanга jıyıla. Koy bir kişi külüp kite indi, artistlar. Ul çağında filarmoniya artistlari bizga qarab külüp kiteler indi. Bizni jüler deb anlaylar o çağında. Biz şın ko'ngilibizdan suverenitet deb tirishib yurishik kishilar endi shunda. Ishonib,
нишешер автобус барадыр бит инде. Анда кунакхана каршысында да депутатлар утырышы каршысында да шунда бүтүн жерде да совет министр каршысында да бүтүн жерде жырлап жүрдүк. Инде биз майданнарда эми зур дворецларда жырладык шул жырны. Халык кой бир жерде инде азатлык дип сикирип туруп кычкыра башлыйлары, кой бир жерде инде басып тыңлыйлары. Критика да болду, конечно, болмады түгел. Түрлі кіші түрліше аңлай бит. Менә 90-нчы елларда җырлаган шушы җырларны менә бүгенге Татарстанның суверенлык алган көннәрендә җырларга чакыралармы сезне? Чакырмыйлар шул. Чөнки кайсы менә радионы, телевизорны тыңлап торабыз, фәлән шәһәрдә шәһәр бәйрәме. Нишләп ул шәһәр бәйрәмесын бездә гомумән чәчәк бәйрәме? Ул бит инде чәчәк бәйрәме түгел. Барыбер аны бит суверенитет алдык дип йөргән кешеләр, алабыз дип йөргән кешеләр, без бит барыбыз да аны Татарстан бәйрәме дип уйлыйбыз. Суверенлыкка кул куйган көн. Biz bit аны tün йокламыйча телевизордан карап тордык. Кашан депутатлар кул күтәрәләр дә, кул куялар да, суверенитетка кул куйдылар бит алар. Барсы да бердәм. Шул көн бит инде бу. Бу бер нинди дә чәчәк бәйрәме генә түгел. Әлбәттә матур, шәһәрне бик матурлап бизәделәр, юллар да бик матур, халык та күп, нинди генә монда выставкалар ясап куймыйлар әйме? Матур, халык бәйрәм итә, но күп кеше белми дә бит аны нигә бәйрәм иткәнен. Менә бит әле шушы бәйрәм уңаеннан Мәскәүдән урыс җырчыларын чакырып китереп, КамАЗ мәдәният сараенда, Сабантуй мәйданнарында җырлатырга уйлыйлар. Сез инде менә мәдәният хезмәткәре буларак шушы күренешкә дә борчылу белдерәсездер. Менә татар җырчылары җырламый, мәйданга чыгарылмый, инде Мәскәүдән китерергә. Аларны чакырсыннар, әлбәттә алар бик зур акчага киләләр инде, сүздә юк. Безнең шәһәрдә дә җырчылар бик күп. Казанга караганда бер дә начаррак түгел безнең җырчылар. Казанда канат җәеп Казанга күчеп киткән җырчыларның күбесе Чаллыдан киткән кешеләр. Гомумән. Әлбәттә Татарстанның суверенитеты көнендә татар җырчылары да кирәк. Русларны гына җырлатып түгел. Менә без энергетик сараенда 85 еллыгында булдык Чаллы шәһәренең. Чаллы шәһәрендә бит татарлар бик күп. Монда татарлар килеп, монда бит урыслар гына килеп төземәгәннәр КамАЗны. Шунда бер җыр татарча булмады. Без барыбер үпкәләп чыгып киттек. Менә чыгаларда исәнмесез, хәерле кич диләр дә, калганы барысы да русча. Олай булмый бит. Әзрәк булса да карт әбиләр утыра, оппак чәчле кешеләр. Анда bir 12-нче, 13-нче рәтләргә чаклы мин залга карап тордым. Без дә чакырылы идек, әлбәттә рәхмәт чакырганнарына. Оппак чәчле кешеләр утыра иде залда. Олар бит барсы рус түгел яки хохол. Менә бит инде халык арасында шуннан да шундый сүз таралды, мөстәкыйльлек чалымнары аз гына калды дип борчылалар инде. Менә шунсы барыбер гел калды димәсәң дә, татарча сөйләшүче яшьләр күбәйде барыбер да. Татарча. Менә КВНнарда да үткәргәндә дә татар КВНнары да бар. Бар ул бар. Менә Асия ханым, сез әйттегез, шушы чәчәк бәйрәме булса да инде әзрәк мөстәкыйльлек белән бәйләнгән дисез инде. Әмма менә сезнең безнең яшьтәге кешеләр өчен бәлки инде мөстәкыйльлек бәйрәме белән бераз бәйләнгәндер. Менә бит әле яшьләр бар. Алар шушы чәчәк бәйрәме аша инде Татарстан көне булганын хәтерләмәскә дә мөмкиннәр, бәйләмәскә дә мөмкиннәрдер. Бу инде җыласыны китерә безнең шикелле кешеләрнең барыбер. Татар җанлыклы милләттәшләрнең рәнҗеше бар инде моңа бик нык та.